Lising ani tara tareta sajik tampak leba 4AR da attack chatakibada saruya kiba RPF PLA ki kedara ma yauna security force na tongan ba lalhouba singi kedara hum pagat panokre Manipur police CRPF amadi Assam rifles ki apun team mana RPF PLA ki self style measure koizum ibo choba alias inau sumo Pansareng Chahi Nifumanga Fagat Pangamkre, Magasi Sagolban Nepra Menjor, Lekai the Lipa, Asan the Yumamatagi, Fagat Pangam Kibane, Parbokader Sitaki Wahang Pong, Tobotagi, Masing Yam Bakusukulizing, Pokaiba, Masaxing Yang Fagat Pasumam Kre, Fagalabakusukulizing and the M16 rifle Lama, SLR rifle Nipan, 303 LMG Ama, 303 rifle Ahum, SLR ammunition round Kutra, detonator Ama, SLR magazine Kutrani Toy, 7.62 LMG magazine Mari, 303 magazine Mari, 303 LMG magazine Taruk, M16 magazine Ahum, Insas magazine Mari, 2-inch mortar Ahum, IED Ani, remote device Ama, electric circuit Ani, spirit drum Ama, mobile phone Amati, SIM card Ni. Amarum Manipur police na Farabato Pakadar Dudi. Kurizam Siam Sing Elias Mangal Sahi Contrataret, Lion Sajik Mamang Lekai Amati, Nongmaitem Bidya Sagar Sing Elias Kapsawa Jahi Kunmarini, Kumbong Awang Lekai Degini Heidi.